Yes, ndagira ngo rero nongere mbifurize igitondo cyiza, nongere mbifurize igitondo cy'umugisha. Inshuti bakunzi bashema Chronique aho muherereye hose, turabaramukije cyane kandi tubifurije gukomeza kugubwa neza, amahoro y'Imana n'imigisha yayo ikomeze ibane namwe. Turi mu gitondo tariki ya 5 z'ukwezi kwa karindwi umwaka ni 2025, aho tugarukanye nge na Kurombo kandagira ngo tugere tumushyiraho rwose agenda tubwira uburyo ki mu burasirazuba bwa Kongo ibintu bimeze n'imirwano gusa ngira ngo tugende turinjira mu mirwano iramutse mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo. Turagaruka ku ijambo rikomeye cyane bwana Paul Kagame w'igihugu cy'u Rwanda yamaze kuba rwose yatangaza ko ibya M23 ndetse n'igihugu cya Kongo yewe ga ibimureba nugurimbura icyitwa FDLR mu gihe igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kiri bube kidakuyeho FDLR ibintu biri bukomeze kuba bibi cyane. Biragaragara ko rero umwuka wamaze kuba mubi cyane hagati y'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ndagira ngo rero munyemerere tuzamure Koromboka ku murongo wa telefoni. Koromboka, turagusuje cyane, igitondo cyiza kuri wowe mutama. Igitondo cyiza cy'amahoro muvandimwe, umeze ute? Meze neza ndashima Imana, urumva kamurare ni kose. Uyu munsi ni tariki 5. Yego. Niko? Hano? Ndakumva neza cyane, uyu munsi ni tariki 5. Kabisa kwa karindwi turimo turashimira kabisa kwa karindwi. Weekend uyitangiye gute aho ngaho? Weekend tuyitangiye neza, turi kugenda neza kabisa, ibintu biri kugendana neza kabisa, turi kubona nta kibazo. Yego, natwe tumeze neza n'abakunzi bacu ndakeka bameze neza. Turagarutse rero nk'ibisanzwe kugira tugende turebera hamwe update ziba zisindutse ku butaka bwa Kongo. Ibintu biri kuvugisha abantu cyane ni deployment militaire, abasirikare benshi bari kugaragara mu mpande zombi. Hagati y'uruhande rwa M23 ndetse na FARDC na wazana. Yego. Berekeza he bava he? Wazalendo bari kurwana na M23. Yego. Tangayo yikizeyo. Imirwano iriho ni ya Wazalendo na M23. Na M23. Ndashaka utubwire aho byakomeye nahagana he noneho ahantu harimo harashyirwaho imbaraga, ese uruhande rurimo weakness n'uruhe? Ndashaka utubwire imirwano irimo irabarizwa he magingo yanga. Wari utubwiye uti byakomeye kuri Wazalendo, irimo irataka cyane, irimo iradeployinga. Ni deployment militaire, ari kuataka, ubu ari M23 ari Wazalendo na muntu uri kuataka. Ahubwo barimo barasunganya abasirikare babo impande zose. Barimo barabakusanya impande zose, bari gushaka kuberekeza he? Kuriya turi guteganya ko mu bice bya Kamanyola ashobora kuza kuba imirwano idasanzwe. Yego. Urebye mu mujyi wa Bukavu basirikare ari benshi cyane. Ni benshi cyane. Kuriya rero turashaka tumenye nemba ese aba basirikare bari kuza bateganyijwe iki? Kurwanya cyangwa se baje gucunga umujyi wa Bukavu na Yakombizi. Ariko ngo mu masaha y'umugoroba imirwano muri Fizi yari yarimbanyije, Wazalendo ngo yongeye kuhakandagirira M23 biratinda muri ra misozi miremire cyane Kiherano. Yego. Kirano nagari Fizi. Kirano ni hano haruguru ya Bukavu, mu bice bya Ngweshe. Yego. Cyangwa mu bice bya Walungu. Nagari mu bice bya Fizi. Ni kure cyane. Ibirwano yatangiye gute, hari ahantu niba hari update zaho ufite? Ni kuvuga ari ikintu cyitwa kukozana ku mitwe yombi. Bice bya Walungu mu bice bya Kirano. Yego. Kirano
ni haruguru ya Bukavu. Ndetse ni kuvuga iyo bari kurwana kirano abantu bari muri Bukavu mu masaha y'ijoro bashobora kuba bari kumva n'imbunda. Ariko ngo aba M23 bahaguye ni benshi. Aba M23 ni benshi ariko urumva ko ntabwo baba benshi kuruta Wazalendo. Birumvikana. Wazalendo ikomeje kwitwara neza ariko. Wazalendo ni igisirikare cyane kuko ubone urebye neza ni nako M23 iri gutinya cyane kuruta FARDC. Ase kubera ikiri kubatinya cyane buriya? Kubera ko abanyagihugu banyabo kandi batashaka ruswa. Menya ariyo mpamvu. Muzalendo baramukizwa n'ikira? Kuriya ni Imana yonyine imenya ibyo igomba gukora. Kuko ubona ko M23 ikoresha amafaranga cyane. Ikoresha amafaranga kugira ngo bafate hantu. Nicyo kintu n'ubundi igenda ifatisha ibice ariko noneho urabona ko muri iyi minsi byagabanyutse. Ubona ko byagabanyutse kuko mu bice byose irimo irashaka gutanga ruswa birahari. Korombo, uri kunyumva neza? Ndakumva kabisa tano juu ya tano. Ndagira ngo ubwire abadukurikiye hari imirwano ndi kumva muri Kivu y'Amajyaruguru muri teritwari ya Rubero ngo Abazalendo na UPDF. Bari abantu urabavugaho iki ko twumva ngo baramaranye? Yego, UPDF ariyo ingabo za Bugande. Ntabwo bari kuvuga rumwe n'Abazalendo kuko urabizi ko Muhozi ari we General Chef d'État-Major wa UPDF. Yego. Arashaka kurwanya umutwe w'Abazalendo. So kuva icyo gihe Abazalendo baravuga ati uko utangiye kuturwanya ntabwo tuzicara ahubwo tuzatangira umuntu wese w'umugande tuzabona adasubira iwabo. None ubwo ya operation bafatanyije na mu bice bya Beni bya Ituri mu bice bya Nord Kivu, Sud Kivu. Yego. Ibyo bintu bigomba kuba biriho cyane. None hari operation Shuja. Yego. Buriya FARDC irahengamira hehe? FARDC igomba kugenda mu bigendana n'amategeko yabo. Ntabwo igomba kubogamira. Iyo igomba kugenda mu masezerano bafitanye na UPDF. Noneho igakoresha za mbaraga zayo mu kurwanya ADF. Ariko ntabwo izakoresha imbaraga zayo zo kurwanya Abazalendo. Ntabwo bishoboka. Izabari indi operation ya kabiri. Abazalendo bari kurwana na Uganda. None se ubwo ikibazo ahantu kiri bube gisigaye ubwo FARDC irahagarikira UPDF irwane na Wazalendo bireba? Uko biri kose ndetse nagwiri mu mirwano yabo. Ubwo ngubwo irabihorere bahereze tere. Rwose ntabwo bashobora kurwara kuko FARDC urabyumva ko Wazalendo ni autodefense. Autodefense rero ntabwo guverinoma yayirwanya. Ntabwo yayirwanya. Bari kurwanya igihugu cyabo. Yego. None ko nigeze kugira udukuru nkurura numva bivuga ko ngo ari amasezerano yasinywe na Muhoza ashobora guseswa. Yego, ishobora guseswa biterwa n'ukuntu bari gukora. Ishobora guseswa cyangwa se bakavuga ati tuyikureho. Yego. Kuko ni amasezerano y'ibihugu bibiri. Yego. Birashoboka ibyo ngibyo kandi koko wamungane.
mbo reka tubihorere aba UPDF na FARDC bura bafite ukuntu bazabikemura. uko biri kose mu politique de guerre bafite uko bafite ibyo bashaka. Yego reka rero bose bari identifier. Yego bari identifier. Guverinoma irabazi ko ibita ko ari ba auto defense. Yego so rero ntabwo yita abantu auto defense utabazi nuko ibibazi. Yego hari ubundi mu minsi yatambutse sinzi ko bana bakiriye mu gihugu rwa hagati bundi bakebemerera kuba ingabo nazo zigenga. bashobora kubakira bakaba ingabo za leta. Mbo Korombo muvandi twese ikintu twari dutegereje ni ijambo rya nyakubahwa Perezida Paul Kagame w'igihugu cy'u Rwanda. Yaje gutangaza ko ikintu arebana nacyo FDLR niramuka itavuye muri Kongo ngo nta kintu bari butangaze nabo. Yatangaje nawe nyine ko ngo FDLR igomba gusenyuka kandi igasenyuka ari igihugu cya Kongo kibigizemo uruhare. Ubwo ngo nidasenyuka karaba kabaye ahubwo tugiye kwitega icyitwa urugamba. Jewe uko mbibona u Rwanda rugomba gufashanya na Kongo kugendana n'amasezerano mu gusenya iyo MV za FDLR. Ibyo n'ubundi nibyo bari basinyiye ariko none yamaze kubyanga bamaze kwivuguruza. Baramutse bayivuguruza bizaba ari ibindi byabaye ibindi kabaye. Subizi ko icyo mbona bagomba gufatanya bose bagashyira ibitekerezo hamwe uko basinye bakavuga ati turashaka gusenya iki gikorwa runaka cyangwa turashaka gusenya iyi groupe runaka. Yego bitabamo ikintu kitwa imitego. Yego nimba abantu bashaka kumvikana barumvikana icyarimwe bataciranamo ikintu kitwa imitego cyane, kuko ikintu kibi mu buzima ni ukubwira ngo ndagukunda ariko ngaguteka icyo cyo ni kibi cyane. ahubwo byaba byiza bagakurikiza amasezerano hanyuma noneho bakareba ese iyi FDL kuko nabona abantu bafite intwaro. Yego urabizi ko Kongo iri kurwana n'M23 aho FDL ziri niho M23 iri. none se iyo ntambara bayirwana gute? ku butegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda bwatangaje ko ngo iri muri FARDC sera. Oya ntabwo iri muri FARDC. urumva na n'ubu bantu bari hano nuza hano mu parike ya Virunga muri Virunga. Urumva nubwo nicyo kintu kiri guteza ikibazo. uri kumva? Ndi kukumva neza. so bagomba kuhurizaho n'imbaraga zabo bazakora iyo mekanisme nseba ariko bagomba kuriza imbaraga zabo hamwe. Yego n'ibitekerezo hamwe kuko nigeze kubaza ikibazo umunsi umwe bagiye FARDC iramutse iri kurwanya FDLR. Yego ziriya FDLR zikahungira mu Rwanda kanateza ikibazo bizitwa iki? ibyo nabyo abantu bagomba kubimenya. niyo mpamvu mbavuga ati ibintu byose bikugendesha ubwenge kuko ni intambara bafite intwaro. ntabwo uzazobabwire ngo mushyire intwaro zanyu hasi. Oya ni kubarwanya kugira ngo barambike umuntu hasi. Yego so nuko bimeze rero birumvikana rwose. ni kuvuga ati u Rwanda rugomba
gufatanya na Kongo mu guhasha uyu uriya mutwe wa FDL. Niko njyewe igitekerezo cyanjye. Oya, buri wese niko yakabitekereje kandi nabyo byari byasinyiwe hakurya, ahubwo nuko nyine bahise batangaza ko ngo mu gihe FDLR kiri hari hakurya kandi ngo FDLR biragoye kuyicangura na FARDC kuko u Rwanda rwo ruri gushinza Kongo ngo kuba yaravanze ingabo. Urumva niyo mpamvu nacyo bashingiraho. Koromboka, ngira ngo rero murabyumva ko Koromboka umuyoboro rwose wa telefoni byanze birimo biragenda byanga, ariko reka dukomeze. Ngira ngo kuri uyu munsi ni ku munsi wa tariki ya 4 ku munsi w'ejo hari umunsi wo kwibohora mu gihugu cy'u Rwanda. Ngira ngo benshi twakurikiye ijambo rya nyakubahwa Perezida Paul Kagame w'igihugu cy'u Rwanda, aho yatangaje ko FDLR mu gihe kiri mu butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bizagorana mu by'ukuri kuba umutekano wazasubira uko wahoze, kandi kimwe ngo mu bintu by'ingenzi nuko ngo igihugu cya Kongo aricyo kigomba gufata iya mbere mu gukemura kiriya kibazo. Ibyo rero biraza bihabanye cyane ndetse 100% n'ibyari byasinyiwe hakurya, ko bari bumvikanye ko nibura buri ruhande rugomba kuzana ingabo cyangwa bose bagomba kunga imbaraga bakabasha kuba barimbura icyo twakita nka FDLR kuri ubu ngubu ishinzwa kuba ihabwa inkunga n'ubutegetsi ngo bw'igihugu cya Kongo. Nubwo rero ibyo byose ari ukuba batangaza inkuru z'ibihuha, ariko ibyo byo twese turabizi ko atari byo. Reka twigarukire mu mirongo y'imbere mu rugamba muri Kivu y'Amajyepfo. Ngira ngo twabitangiriyeho, ariko mu by'ukuri uwitwa Koromboka yatangiye atubwira icyitwa deployment militaire. Ingabo za Kongo zikomeje kwiyongera ku bwinshi cyane, ni nyuma y'uko abayobozi ba gisirikare etat majoro bamaze kwanzura yuko ingabo zose zari ziri mu bice bigiye bitandukanye, by'umwihariko muri teritwari ya Rubero, bagomba kuzifata bakazideployingisha muri Kivu y'Amajyepfo, kubera ko niho harimo kwiyongera umubare mwinshi cyane wa M23. Ibi rero biraza byiyunga ku basirikare batari bakeya b'ingabo z'igihugu cy'u Burundi bakomeje kurinda umutekano waho. Nkuko societe civile yo muri Kivu y'Amajyepfo ibitangaza, yamaze gutangaza ko mu by'ukuri nibura mu ijoro ryatambutse iringiri tuvuyemo, nibura umubare w'abasirikare b'abarundi bongeye kuvanwa muri Uvira rwa hagati bajyanwa inyuma. Twavuga ko ari mu nkengero za Uvira batangiye gushyira imbaraga, aho bakeka ko M23 yazahera ibataka. Sasa rero ibyo biraza bidushimangirira ko urugamba rugiye kuba urugamba, kandi rugiye kuba rwose urugamba rw'intwarana mugabo mu buryo bwose bushoboka. Mu by'ukuri rero ingabo za Kongo zamaze kwitegura, nazo zigiye koherezwa gutanga renfort cyangwa umusada muri Uvira rwa hagati, zigende ziyongera ku ngabo z'abarundi. Mw'abantu mwe icyitwa Uvira, ikintu twabwira ingabo z'abarundi ziri muri biriya bice, namwe barundi mudukurikiye, mwe mubasha gutanga ama message rwa hagati, ariko nkeka ko iri jwi ryacu rigera kure. Ndababwiza ukuri ko urugamba muri Uvira aribwo rugitangira. Urugamba nibwo rugitangira, abarwanyi b'abarundi bari muri Uvira bararye barimenge, kuko M23 biri kuvugwa ko byanatangiye kugenda bigaragara rwose M23 ko irimo iragenda yongera ingamba zo kurushaho gusatira ndetse no kuba bagaragaza ko ngo bagomba kwigarurira Uvira. Bityo rero bamaze gufata imbaraga nibura 89% za M23, imbaraga za twirwaneho zose bamaze kuzisuka muri iyi Uvira. Ariko mu by'ukuri umurundi yamaze gupanura, umurundi yamaze gutangaza ko yiteguye isaha n'isaha, kuko ingingo nyamukuru irimo kwemeza ko ngo umurundi atagomba gutakaza iyi Uvira, nuko mu by'ukuri nuko iyi Uvira isa nkaho baramutse bafashe iyi Uvira itakajwe, deja igihugu cy'u Burundi rwa hagati cyaba kinjiriwe n'umwanzi
ariwe M23 yaba arashe ku ntego, ntago twatinya kuvuga ko yaba arashe ku ntego nkuko ibintu yagiye abyifuza. Ariko mu by'ukuri uwitwa General Neve yamaze gutangaza ko aho kugira ngo Uvira itakare biribuze kuba ibindi. Ndagira ngo rero tugaruke ku ijambo bwana nyakubahwa Perezida Paul Kagame w'igihugu cy'u Rwanda ku munsi w'ejo yatangaje, ryanababaje benshi cyane, ryaje rituma twibaza tuti ese iby'ibiganiro byabereye muri Washington byaba byarasize iki? Ngira ngo yamaze guteguza intambara noneho mu buryo bweruye. Nawe yamaze gutangaza ko icyitwa FDLR ngo witwa Felix Tshisekedi Chilombo nadashakira hamwe imbaraga zisenyura agiye kumuzira. Ego agiye kumuzira, ahubwo noneho urumva ibintu bigiye kuba ibindi byamaze guhinduka ibindi. Uwitwa Neve, uwitwa Faci Beto ntago bari kuvuga rumwe n'uwitwa Perezida Paul Kagame, cyane ko ku munsi w'ejo yongeye no kubagarukaho cyane ubwo yatangazaga ko uwitwa Neve ngo ari we ntandaro yo gutuma umutekano mukeya urushaho kuzamba. Ndagira ngo kuba dukurikire rero murebe munsi gato muri comment mumbwire ese ni iyihe mpamvu yaba yongeye kwikoma Neve atangaza ko ariyo mpamvu umutekano wabo w'igihugu cya Kongo uri kuzamba. Ese nje nahise nibaza nti impamvu yaba ari uko mu by'ukuri yaba yabereye inzitizi M23 cyangwa ibyo rero ntago twabitindaho kuko byose turabizi. Ariko mu by'ukuri birasa nkaho ibiganiro uwitwa Perezida Paul Kagame w'igihugu cy'u Rwanda ku munsi w'ejo yamaze gutangaza mu buryo bweruye. Yavuze ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nidasenya FDLR nk'uko bikubiye mu masezerano, bizasaba ko u Rwanda rukomeza guhangana na kiriya kibazo, ubwo ni ikibazo kiri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, rukoresheje uburyo busanzwe rukoresha ngo mu bwirinzi. Ni amagambo yaturutse mu kanwa kwa Perezida Paul Kagame ubwo yatangazaga ko ngo igihe Kongo idakuyeho ingamba za FDLR, igihugu cy'u Rwanda nacyo kitazahwema gukoresha ingamba cyajyaga gikoresha. Ubwo rero ku bantu musesengura, muraza gusesengura neza ingamba igihugu cy'u Rwanda cyajyaga gikoresha nk'ibisanzwe mu gihe FDLR itari busenywe na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi rero ngo gusenya FDLR ni imwe mu ngingo zikubiye mu masezerano y'igihugu cy'u Rwanda ndetse na RDC nk'uko byashyizweho umukono i Washington kuri le 27, aho abaminisitiri b'ibihugu byombi bagaragaje ko ino FDLR igomba gusenyuka kandi igasenywa n'imbaraga zihuriyeho na bino bihugu byombi. Ariko mu by'ukuri byamaze kudutungura twese kukumva ko RDC ariyo ifite inshingano zo gusenya FDLR, kandi nk'uko mwabikurikiye neza uko Kolombo kabidusobanuriye, yadutangarije ko FDLR igihugu cy'u Rwanda gishinza igihugu cya Kongo kuba igicumbikiye, ngo ino FDLR n'ubundi iri mu bice byakabarijwemo M23, kuko yatangaje ko iri muri parike ya Virunga, kandi koko twese niko tubizi. Kandi muri parike ya Virunga tukaba tuzi ko nta musirikare wa FARDC cyangwa umuzarendo uherereyeyo. Ibi rero ngo byakabaye ari ikintu kiborohera cyane bombi bashyize hamwe. Nk'uko imyanzuro yafashwe, nk'uko umwanzuro wafashwe nyuma y'uko u Rwanda rugaragaje ko umutwe wiganjemo abasize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 rwose wagaragajwe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Perezida Kagame yatangaje ko mu by'ukuri iki kibazo aricyo cyonyine kirimo kiratera ikibazo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yongeye gukurira inzira ku murima rero twese twari tumwiteze, aho yamaze gutangaza ko kuba igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyarasinyanye ari amasezerano n'igihugu cy'u Rwanda nta hantu bihuriye na M23 cyangwa n'umutekano mukeya M23 ibigiraho. Ahubwo yatangaje ko kugira ngo uyu mutekano wa M23 uze kuba wahagarara, ntabwo ari u Rwanda rubifitemo ngo uburenganzira, ahubwo ni Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo izicara mu biganiro by'idoha muri Qatar n'uyu mutwe wa AFC M23.
Ibi rero bikaba ari bimwe mu byamaze kuba bitera impagarara zikomeye cyane. Ayo rero namwe mu magambo Perezida Paul Kagame w'igihugu cy'u Rwanda ku munsi w'ejo ubwo yari ari mu kiganiro n'itangazamakuru ku munsi wo kwibohora, ubwo yaganiraga kuri byinshi cyane. Ngira ngo hari haciyeho igihe kitari gitoya atagaragara mu itangazamakuru. Rero ubwo yagaragaye yaje gushyira ukuri kose, yaje kugaragaza uko abyumva mu by'ukuri uko igihugu cy'u Rwanda gifata ari amasezerano. Ubwo ngubwo ku bantu twagendanye neza ndakeka twabashe kumva ukuri ndetse n'uruhande igihugu cy'u Rwanda giherereyemo. Birasa nkaho rero byatangiye kuba bica amarenga yuko uyu mutekano mu by'ukuri kugira ngo ugaruke ni ikintu kizagorana cyane. Reka twigarukire mu mirongo y'imbere mu rugamba. M23 rero ngira ngo murabizi ko yari imaze iminsi itari mikeya cyane irimo irakora amanama ya hato na hato. Impamvu rero yari irimo irakora inama za hato na hato byamaze kugaragara, ndetse kandi byamaze kujya ahagaragara yuko impamvu M23 irimo iricara mu nama za hato na hato ni ukubera ko mu by'ukuri ngo irimo iribaza ikintu igomba gukora mu gihe abasirikare bayo bashizeho barimo baricwa umusubirizo, barimo baricwa umunsi ku munsi, by'umwihariko muri iyi Kivu y'Amajyepfo bakicwa n'igisirikare cya Kongo aricyo FARDC ndetse na coalition yabo yose. Ni nyuma yuko igisirikare cya Kongo gikomeje gusubiza ndetse no guhagarika ibitero bya M23. M23 rero ikaba ikomeje kwicara hamwe yigira hamwe uburyo kiri bwovakaminge cyangwa iri bukemure ikibazo cyo kugomeza itakaza abasirikare. Ibi rero biraza bigaruka ku ijambo masaha ku munsi w'ejo masaha ya mu gitondo Koromboka yaje kutugarukiraho, ubwo yadutangarizaga ko ngo M23 irimo iratekereza niba igomba guhagarika imirwano cyangwa igomba kuyikomeza mu gihe abasirikare bayo bakomeje kugwa muri iyi mirongo y'urugamba uko bukeye ndetse nuko bwije. Nyemera rero twinjirane mu bice byo muri teritwari ya Rucuro. Kuri ubu ngubu bivugwa ko abarwanyi ba M23 basigaye bahabona nkaho ari amateka nyuma yo gukubitirwamo mu minsi yatambutse. Nyuma yo gukubitirwamo rwose kuri ubu ngubu ngo basigaye baca kuri teritwari ya Rucuro bagasa nkaho ari ikiziririzwa. Kuri ubu rero twashimira ingabo z'abazarendo zafatanyije rwose mu kwirukana M23. Kuri ubu rero umutekano ukaba ukomeje kuba umutekano ukaba ukomeje kugenda uhinda nk'abantu mwe. Umutekano ukomeje kuba umutekano, biragaragara neza kandi buri wese ari kubibona. Noneho ngira ngo byamaze kugera mu itangazamakuru yuko noneho igihugu cy'u Burundi cyamaze guhindura imiyoborere yacyo. Ngira ngo rero ku itariki ya 3 nibwo uwitwa General Neve yagize gutya akagenda yongera bamwe mu bayobozi akagenda bashinga inshingano zigiye zitandukanye mu rwego rwo kugira ngo agende ahindura imiyoborere, ari nako ashaka iterambere ryimbitse rya kino gihugu cy'u Burundi kugira ngo akomeze mu by'ukuri agende agitwaza. Ngira ngo tugendeye kuho cyaturutse ukarebera aho kigeze kuri ubu turabona ko harimo itandukaniro. Mw'abantu mwe uwitwa Neve kuri ubu ngubu ntago arimo kuvuga rumwe na opposition ziwe zigiye zitandukanye, nyuma yuko Neve rero bigaragaye ko hari bamwe mu barimo barihuza bagahuza imbaraga bagakora imitwe yigenga. Kuri ubu ngubu General Neve yamaze gushyiraho ingamba hirya no hino z'ubwirinzi zigiye zitandukanye mu rwego rwo kugira ngo rero agende ahangana na opposition yiwe. Twabwira ko abarundi rero bari mu bice bigiye bitandukanye, umutekano waho ubo urimo urabungwabunga rwose. Twavuga ko nta kibazo bari buze kuba bagira. Munyemerere duse nkaho duhinira hano makuru yo muri kino gitondo cyo kwa gatandatu tariki ya 5 z'ukwezi kwa 7 2025, aho tuganiriye kuri byinshi. Twibanze ku mirwano, tugaruka ku kiganiro Perezida Paul Kagame yagiranye n'itangazamakuru. Koromboka tubwiye byinshi cyane, byinshi kandi twari dukeneye. Nyemera rero mbabwire nti mukomeze munogerwe na gahunda za weekend. Amahoro y'Imana yewe ga n'imigisha yayo ikomeze ibane namwe.